Saat 10'dan 42 minut öttü. Dolar 86.20, euro 93.50, rubl 261. Brent akça almashtiruv joyi dolar 86.20, euro 93 so'm, rubl 1.26 tiyin, funt 80 so'm. Prestige dolar 86.20, euro 93 so'm 10 tiyin, rubl 1.26 tiyin, yuan 9 so'm. Бардық обменкаларда 1.25 tiyin, 1.26 tiyin болып жатады рубль. Бүгінгі курс. Центр ақша алмаштыру жайында доллар 86.20, euro 93 so'm 50 tiyin, rubl 1.25 tiyin. Егер оор келбесе достар, лайк басып қойыңыздар, башқа бір туғандар да көріп қалсын. Аба райы өте суық достар. Иқсанды көрөбүз. Бұл жерде доллар 86.20, euro 93 so'm 70 tiyin, rubl 261, фунт 100 so'm. Бұл обменкада доллар 86.20, euro 93 so'm 50 tiyin, rubl 1.24 tiyin, lira 4 so'm 50 tiyin, фунт 104 so'm. Рубль ең ылдый курс ушул жерде болот. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Ой пикирлерди комменттерге калтырыңыздар. Тапкан акчаңыздарга береке берген болсун. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аба ырайы өтө суук достор. Суукка карабай кызмат кылып бере атабыз. Сиздер бирден эле лайк басып коюңуздар, эгер оор келбесе. Эгер каналда жаңы болуп жаткан бир туугандарга биздин каналга катталып кетиңиздер. Оң тарап жакта кызыл подписаться кнопкасы бар. Ошону бир жолу басып, биринчилерден көрүп турам десеңиздер, коңгуроочону басып койсоңуз, сизге биз киргизип бараткан видеолор өз убагында барып турат. Бүгүн күнгө жума, бардыгыңыздарды жума күнүңүздөр менен